Kad sam u klubu trošim arapske pare, kad sam u banci brojim arapske pare, izveli zvijezda kada uđem u pare, do toga jednu podugovam arapske pare. Panter rasta s AliExpressa, ljudi, to je bukvalno jedina fora koju znate o Panteru, bukvalno jedina. Vučko je bar smislio nešto novo, znači na njegovo čelo može sleti helikopter, na primjer. Šta bi s Katjom Krasavice? Ništa, jebe si. Sad si na konju. Inače, 100.000 rijala vredi $2. $2 jebena. Vimpio ćeš saradnju.